Banyarwandakazi, banyarwanda bavandimwe, ndabaramukije kandi mbifurije amahoro. Tariki ya 10 z'ukwezi kwa 12 buri mwaka, isi yose yizihiza isabukuru y'itangazo mpuzamahanga ku burenganzira bw'ikiremwamuntu, Déclaration universelle des droits de l'homme, yashyizweho n'umuryango w'abibumbye mu mwaka w'1948 nyuma y'intambara y'isi yose yabaye kuva mu mwaka w'1940 kugera muri 1945. Ku munsi w'isabukuru y'iryo tangazo yo mu mwaka w'2016, ni ukuvuga tariki ya 10 z'ukwezi kwa 12, i Buruseli mu Bubiligi habereye ikindi gikorwa nacyo kitazibagirana mu mateka ya sosiyete sivile nyarwanda. Uwo munsi abanyarwanda bahagarariye amwe mu mashyirahamwe adakora politiki bari mu buhungiro, twashyizeho umuryango ubumbye ayo mashyirahamwe twise inama mpuzabikorwa ya sosiyete sivile nyarwanda, mu gifaransa tuwita Cadre de concertation de la société civile rwandaise, mu magambo ahinnye ni CCSCR. Mu masezerano twagiranye dushyiraho uwo muryango, twiyemeje bidasubirwaho guharanira inyungu n'uburenganzira bw'abanyarwanda muri rusange ndetse n'impunzi by'umwihariko, kugira ngo dutange umusanzu wacu mu kubonera umuti ibibazo bitera ubuhunzi. Mu mwaka w'2024 twavuguruye uwo muryango ndetse tuwuha izina rishya, bityo uhinduka impuzamashyirahamwe ya sosiyete sivile nyarwanda, mu gifaransa ukaba Collectif des associations de la société civile rwandaise, mu magambo ahinnye ni CASCR. Umunsi twizihizaho isabukuru y'imyaka 77 y'iryo tangazo mpuzamahanga navuze, abagize sosiyete sivile nyarwanda natwe turizihiza isabukuru y'imyaka 9 uyu muryango umaze ushinzwe, tuzirikana inzirakarengane zose zihohoterwa mu Rwanda, uburenganzira bwabo bugahonyorwa, ndetse n'abanyarwanda b'impunzi kuko babujijwe uburenganzira bwo kuba mu gihugu cyabo. Impuzamashyirahamwe ya sosiyete sivile nyarwanda CASCR yifurije mwese isabukuru nziza y'iryo tangazo mpuzamahanga muri rusange ndetse n'iy'uwo muryango by'umwihariko, dusaba ko uburenganzira bwa buri wese bwubahirizwa uko bikwiye. Mu izina ry'uwo muryango CASCR mwari kumwe nanjye Musomesha Aloyizi.